Hello students, akoi Chinengi Sarukta ngasi chapter Marisuba, chapter number 4, Song of the Flower, Kananiba, Khalil Gibran, Hariba sige akoi Nainabu Logar Matunda, ngasi Wahang Pakum Nainabagi, akoi Chatagani, Hariba, Wang Pakumasi, akoi Maruina, Mapungana, textbook the Yawa, Wang Ching Tamak, Hanbur Nainagani, Akoina Karibumba, Matang Chabada, Amuk, Hariba. Textbook the Yawasiki, a henba. Aquina, a top of question answers, Nainabagisu, Aqui Tanja Lozercani, Adubunga Siguina de Aqui, Zuzikina, Aquina, textbook the Yaba, Tuma Kirito Bayaba, Wangching, Nainagani. Ahan Wang Yamasi, question number 1. The poet compares the flower with a kind word. Bring out the appropriateness of the comparison. Adumba Kabisina, the song of the flower I was hearing Asida, Aquigi, lay. Leirang Kari Sandamnari with a kind word at Umbayam, Tauzal Hiba, Wahi, Habadi, Yam, Mogmapo, Haba, Wahi Wata Singa, Chandamnari Haba. Haiba Chandamnari Basiki, Junaba, Pongo Habani, Habadi, Adumba Nukshiba, Wahi Wata Singaduga, Asagi Pazaba, Leirang Aduga, Chandam Nabada, Maram Jabra, Junabra, Habadu, Pongo, Habani Wangasigi, Artade, Akoi Pakum Yangmanase. Kind words are pleasant to hear and attract everyone. Pajaba wahi habasi tabada nungai amadi maduna mibu sumat pangami, pelhan pangami. Aduga, likewise, chap manab mongda, nature has bestowed flowers upon the art as beautiful objects which are pleasant to see and charm people. Adumba, mahuksagi kudoloina, leirang kayabu, prithiviki laimaida salhalami, yamna ningthiba mongda, karamna miyoibagi puning huningai mongda, amadi Say yinging bohoning mong. Alumna Masagi lay mana Nasagi mibu sumbangam bagum. Sorry, Masakuna Wahang Simatuna Habitargadi, Wahi Pazaba, Nusi Wahina, mibu sumbangam bagum, lay mana su mi kayagi, median chinching bangame, median monda, tahan bangame. Azumna, say animasina, mu buka dawali, pelen bangame. Aduna Hariba. Comparison as a Madam Chai Junayadra Kabisna Fongtopani. Thus, Matosuna, it is appropriate to say that flowers are the nature's words full of kindness. Kabisna Duna Lairang Ahak Ase Alumba Prakriti Ima Mahosagi Alumba Tauzal Heba Wahi Kayani Halimham Fongtuk Jabagi Momakak saying is the Kunufanging. Akoyani Subawang, question number 2. I am a star fallen from the blue tent upon the green carpet. Explain why the flower says so. Karigidamukta kabiyasida as a kabiyasina saying as a lay masana pungdok jabagum I hug tea adumba akogi atiadagi Shangbanar batia hai akogi metalon the blue as a qua assemble the blue as a gomachu dubuni adu when some pajaba saitaba quena lashiliton pajaba the quena Shangbanar batiaga hai qua adumba blue machugi Damburana Kupsilla Prithivigi Quigi Lemam Quigi Prithivigi Matakta Kupaga Lebu Dambura Mugumna Sagi Atiana Latianga Lebu Adu Sagi Kabis in a Fongoli Hariba Atia Nakupaga Ladiba Atiabu Lating Sikanana Latingli Starna Lating Nia Adumba Star Amana Aina Sagi Atiadagi Dambura Madigi Tark Pagumba Nia Kada the Tark green carpet Saya kogi lemai da thaba fida habitare adumba fida da sammana ro fida da tarpa ai ha ase thoimsa amagumba ni edna kabisina sereng asi kuthang da lei masana phongdok jabugum phongdok liu adumna phongdok libedo kari gi no habni wang asi artha pahum yamnasi stars are one of the most beautiful objects in nature that can be seen in the sky at night numidang matamda koina thoimsa ugo phangi High time Zakayasina, Numidang Matam the D, Adumba, Atiabu Mahana, Lating the Say for the Helevatias. They shine bright and charm every beholder with their twinkling light. Mokogi, Kopet Kapet, Mangal, Pibaduna, Yem Mipum Kulimasi, Mapuning Hubungamem, Adumba, Numidang Matam, Toimichabna, Mugi, Mapuning Huya. In a similar way, flowers bloom beautifully on the grassy plains of the earth. Prithiviki laimai thaktasu napi sangmanar bakaya dudagi likhalaga adumba leirang
ꯐꯖ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯥꯠꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯡꯉꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯇꯤꯌꯥꯕꯨ ꯂꯩꯇꯦꯡꯉꯤ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯅ ꯑꯇꯤꯌꯥꯕꯨ ꯂꯩꯇꯦꯡꯂꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯅ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯂꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ they give joy and pleasure to us ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯔꯥꯡꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯦꯜꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ why does the flower say that it is the daughter of the elements ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯙꯥꯇꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯙꯥꯇꯨ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ it is believed that all things are made up of substances like air water fire earth etc in course of time ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯙꯥꯇꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ similarly ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ the growth of a flower also takes place with all these elements lei amana salakpa natraga lei amana maru hullaga ngasagi mana ngasagi hingba ngamakpa natraga hauba ngamakpa satpa ngamakpa gi adu sangla ma gi process do haiba mai sing nungsit kaya ase sisuma changna masiga loinaraga maksu lei ama mapung phan oirakpani ha leirang masa maksu that is why it is said so adu bang ngasagi lei adana masana ai su adumba nakoi mioi banatra polam kaya na ngasagi dhatu kaya dagi natraga mai sing nungsit changna oirakpado adumna ehaksu oirakhibani ai su makoi gumbagi machan pi ni edna lei su masa mana personify toraga mana phongduk chakugum pon makhat chatrapada akoi question number 4 how is the flower winter conceived matau karamna lei se mioi ba mugumna ngasagi mama gi mabuk manungda mirunba ko adumna ngasagi mana winter gi matamda ma mirol li magse ngasagi mirol tammi haibise karamna hairibno haibini ko several factors are combined for flowers to grow in nature while it lies beneath the soil it is said to have been conceived in winter like a baby in the womb of a mother when spring comes it comes into the open and sheds to full blossom in summer adumba winter gi matamda haipal amata leite hoi punamak leimai gi makhada hogi lebak lehau gi makhada loinamak maru masai hullaga lei hairiba adumba laisat tamdana lebak makhada maru hullaga leibasing adubu masai kabiyesina mama amagi mabung manungda angang ama tamna sum masai hogi mi oina polkna nabagi hogi mirolaga leibudo adugumna kabiyesina phongdokli adu hairiba masai lebak manungda leirambado spring yorko matamdadi mapanda masai mathi phong pangame aduga sagi kalen magi matam yorkodadi leisat ningthina tamjaba ngamla I aduna mato sumna ngasai winter gi matamdadi adum ba hipal leitaba matam adubu sagi mabuk manungda mama gi miron koi mirolinga leibugum anga magumna leijaye na kabisina leimana phongtokpi mongda palle akoi makha satrakboina question number 5 what does the flower do at dawn nongalapu matam dawn edi adumba nongalapugi mikupta leirang mahakna karibu tawjabage hadra hangli wang asyartadi at dawn the flower unites with the breeze to announce the coming of light adumba nongalapu matam haibisadi mangal mana sagi prithivi gi laimai as leiteng largadori bani adumba mangal adubu yaurakle habise leirang mana paujel porakpada charuk yari hadna kabisina phongdokli the plains are decorated with its beautiful color and air is scented with its fragrance it gives joys and pleasure to us there is full of hope and freshness aduba nongalakpa mikuptadi leirang kaya gi phajaba ningthirba leirang sing adudagi adumba nungsiraba leinam kaya nungsina chelaga puraga koi myoibagi hakchang ase
tagat tekhalalagi amadi asama akoi anauba numit amagi anauba mikup amagi anauba noma haibudugi asagi akoi da pirri hairibase lairang mana asagi mangal ga loinana paujela se yeli haidan kabisina palli asumna asagi kabisina laimana ningthijaba mana adumba miyobagi akoigi hingliba punchigi lambela sida mahsu charuk chapsana yari habisigi akoigi matang amaka kabisina palli aduga makha chatrapa wang amako yemnasi. Question number 6. I drink dew for wine and harkens to the voices of the birds. Explain. I have na dew ding sagi akoigi ligla bo I have na you thapugum thachari and harkens to the voices of the birds adi I have na uchek waya kaya gi konjel tabu I have na tajari ye hai na masi chandona taw hai bani wang sigar tade saireng ja koina uba pangai madadi lay asina mi amagum na sagi maangna mirol ngang bagum sagi maangna miyoi baga samna bagi miyoi baga tona tina bagi matang da phongdok li adai ta maangna miyoi ba kanglup na sagi akoi masat tekhan na ba madi mapangan sagi leina na ba haidana mathau hapa ngamna na ba haidana makoina yu khara thai hariba se koina European context di yu abisi adumba cham na sagi makoi tangai padan sizna ba amane whereas akoi India gumba de akoi Manipur gumba context yang patadi yu haira koina yu da ta ga akta koi phana puna bangam da arum bad natti adura akoina sereng ama natraga wai ama pabam tamda madugi background madugi context koi yemui da ba badum legene pakum yemre se man becomes active and vigorous when he drinks wine miyoi ba se you khara thakpa mi kup da dinga se masa inglamba do sagalai adagi igi kongjel yankalai amadi mapangan asai leire adugumna in a similar way flowers also become refreshed and invigorating when the morning dew falls on it leina da asagi adumba ayuki likla na taw mi kup da lei mahag to tagat tekhatchara I habna asagi 마치 투팍투파이 잘라드나 따실라드나 누미당이 마tamda 레이루부도 농알락보다 릭라나 따보다 마사지 데칼레야 미워버는 이제 유타가 마사 데칼보고 It listens to the welcoming notes of the day from the birds. 아dum바 농알라 에 하비기 우체와나 콩락보두고 레이마나수 미워버 먹음나 따자 먹음나 폼도프니 하 아고 마카자 들어봐. Question number 7. I am the memory of a moment of happiness. Explain. I have the adumba nungai mikuki ningsing kudam ni hari asi sandong tao happy wang asi artedi. Pakum yemresi flowers are used as a gift of love by the youth. Naharol na inkalak pa naha kaya na masagi adumba layrang tabu masagi nungsi kudoloy na makoy na sijane makoy na nungsi kudamoy na pinay nungsi ba besi na traga pakang lisabi khangna jana ba bisi yamna nungai mi ko amani asai hair mi ko bada makoina nungsi je bo hair bisu nadraga aina nang pa me bo hair so lay na kudol tamne akoi mioi bagi janabi da akoi kaisu nungdum ma piraga hainade chaite ma piraga akoi kaisu nungsi hainade aduna asai nungsi ba bisi da asai nungai bido lay mana kudol oina sizna ye habani. At the time of marriage, they are used as wedding wreath, symbolizing the happy union of the two souls. So the flower in the first person is saying that it is the memory of a moment of happiness. Adumba miyo bagi nungaya bagi akoi oirakpa matamduda nungshiba amadi ngasai nungay bado phongong na ba ai hana kudam oy nakoi aduna ai hana nakoi ningsing kudam adum oidan lehawi habna aduna makha chatrakpa chereng asigi oina akoi aroi wahang yeminasi. What should man learn from the flower? Miyoiba akoina lay adumba
Hazaraba, Nintiraba, Prithivi Lamai, the Lating Liba, Adumba, Muba, Mogumna, Sagi, Mubagi, Punchirol, Danga Sagi, Punchilambida, Saruyari, Budo, I think a queen of curry, Tam with the gay happening, Aruba Hangasi. Pakumiaminasi, flower always looks up, high to see only the light and never look down to its shadow. Adumba, Leirang Kayana, Mangal, Tabutana Zay, Amadi, Kayonunda, Maki, Marum Moriba, Mami, Dubumana, Yeng Lude. They play the role of uniting and sharing joys and happiness. Adumba, Lay Habesidi, Nungaiba, Adumba, Harao, Bokaya, Miu, Bokaya, Butunahanba, Adumba, E. Mahana Todam Lori. Adana, men should learn this wisdom to have a positive thought and sharing attitude. Adumba, Miu, Purnasu, Miu, Kaunnasu. Lay Mahakumna, Asagi Shiba, Amadi, Harao Nungaiba, Piba, Amadi, Amaga, Maga, Punba, Tinaba, Haibasa, Muba Quena, Lerang, Mongi Tamjakadavane, Haiba Loxina say, Hadna, Kaviasina, Aduna Pondoli, Aduna, Kalil Gibran, Hariba, Kavia Simak, Adum Bayamna, Hugi, Pasavas Pokta, Pibangamba, Puning, Toganinga. Masagi wari lady kayam ibada maming chapa kabini adon masigi wena dia koi sereng asigi su wang pakum lena ba atang asida lo shele. Thank you all.